بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi ya mga umat Islam, masih kita niyo hapagsalsila amuin tiag na annatu hangan amradul ummah, mga sakit jimajatu ha umat Islam. Kabalikan ko salawat la uqaddimuha jaldan lil ummah, bukun siya ni sabbutun karna tanghina atawakan panglaki-laki ha ummah, atawakan aun patubjuhan parungukan simbisya kalla sumakawa ini sabbutun tanyuin mga sakit hasupaya tanyo kabakan uwan, asupaya dumayawin mujtama, asupaya sumutsi iban luman in mujtama amuin kiaririinan tanyo. Harumi ni mga umat Islam, kumakita niyo marad, sakit nananap hajasad sin umma awla natu'ud jimajatu rindiha hula natu amunain pagtahon maradu zina, sakit az-zina. إن الله سبحانه وتعالى حارب الفساد. إن آغم إسلام pianglangan niya in fasad, in kangian iban sin karupangan, sarta pianglangan kato taniukatan inhiminang sin fasad, sin kangian atawakan tumabang magpalanyut kaniya. Sibu na yung kaaunan fasad amali kangian labay ring hakakahinang atawakan fasad karupangan labay ring hakabdangan kaul atawakan uno-uno na tibayhuan bang siya pagtaon pagnganan fasad in agam Islam kyuntaran niya iban pianglangan niya. Informan sin Allah subhanahu wa ta'ala wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, iban ayaw kamu magkarupangan dahil di harin lupa
Liang kita sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa agaman suway kita tumarang maghidjatul magbarayaw sin kahalan sin dunya awlan ng pag-aaral. Afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin. Aslih, pagparayaw kau, ibantabang kau magparayaw sin kahalan. Wala tattabi' sabila al-mufsidin, iban ayaw kau magad murul halimpa sin mga sila tao daruhaka in kabayaan nila malummi in hula paghulaan nila. Ang kandin agam Islam, biutangan niya kita syariah syara hasupaya muntuling kahalan in syara' bi arasin Allah subhanahu wa ta'ala nungsin mga ulama ja'at lil muhafazati ala ad-daruriyat al-khams. Dimatong in syara' mamarihala sin 5 pakarajaan ini. Kataan sin syara' in 5 pakarajaan ini amunin pagtahon ad-daruriyatul khams. Ika-isa niya ad-din amunin akaman. In hikaruan niya an-nafs ginhawabaran. In hikatu niya an-nas tubo liud sin manusia. In hikaupat al-mal alta. In hikalima al-aql amunin akal pikilan sin manusia. In syara' bi arasin Allah subhanahu wa ta'ala marikatu tumaalluk siya maun palima pakarajaan yan palihalaun yan 5 yan. Sabab landuin halga sin 5 pakarajaan yan. In hikaisa niya ad-din agama. Ang kanda syara' kato tanyo. In mangadji humati asupaya ma-preserve in akama. Bangganta aun manusia mangdusdus sa akama. Kumangi kaniya syara' sin Islam sambilin papagjiharun hasupaya sadya maparihala in akama. In hikarwa an-nafs ginhawabaran. In ginhawabaran mahalga pa Allah subhanahu wa ta'ala. In tanda niya bangaun manusia mamuno ginhawabaran manusia hawayroon kapatut niya siyara in pagkisas. Kisasun in manusia yadtukarna nakamuno siya ginhawabaran. In hikatunia an-nas amunain tubo sin manusia. In ini mahalga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Piyarihala sin Allah ta'ala in tubo sin manusia. Di man jari maglamugay in tubo sin manusia. Atawakan di manjari aw lumahil kabataan di kaingatan bang hisyon na nubok kanila. Ang kanda siyara in pagrajam in pagtilo sambil mapatayin manusia hisyusyo in himinang simparakala zina apabila aw na paghula-hula niya. Sabab sadya simpagparihala simpagtakon an-nas. In hikaupat niya al-mal alta
Di man jadi lungkupan si manusia in alta sin pagkahinya haway kapatut niya. In tanda niya siyara in pangutod sin lima apabila in manusia mangliulakan. In hikalima niya amunin akal pikilan mahal ka pa Allah Ta'ala hangkan dahyara min katan hinang hikakangi sinakal ta. In syari'a al-islamiyah kataan niya dimatong hasupaya sadya mamarihala sin daruriyatul khams. Hambuk na rin doon ang nasil amuna intuhok sin manusia. Kabalikan ko hangkan dahyara min parakala sila. Sabab insya fasad, insya kangian, insya karupangan, insya kadaruhakaan, hinang mangi, in kapirigluhan niya, iban kamumulahan niya bukunhat pamaransin kawamoy magsisina sambil pamujtama. Sambil pasusay hangkan na mga umat Islam daing sin nakauna pa in Allah subhanahu wa ta'ala asal kita biyaban daan halong sin Quran di kita pasuukon pahinak hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. La taqrabu zina. Ayaw kamu sumuok. Tahinang amuin hikapag zina niyo. Dungdungan tamarayawin Quran. Wala kita biyaitaan sin Quran ayaw kamu magzina. Sa inayad sin Quran, inayad sin aga makato, amo hindi kita makasukpon pahinangyan, bukunin baita kato ayaw kamu magzina. Sa inbaita kato sin Quran, ayaw kamu sumuok pakakahinang mangdahi pa sila. Na malayo impiag bidyan. Batbangin panglangi kato, tanyo ayaw kamu magzina, it's too late na lang simbasa. Bangkaw yan pakaw tumangkis, bangkaw rin doon na. Bangkaw amuin doon na hapakaradyaan, yan pakaw tumangkis mahulit. Sababin syahwat sin manusia asal kaya sasangon. Di ikaw maglag sin syahwat mo ang pakaw magsangon pabaran mo di. Asal siya tabiat makurusa kaya tatanong hakin hawabaran sin manusia. Farman sin Tuhan Rabbul Alamin zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa. Asal kapapanjari namo ha mga manusia piangari-ngarihan namo sila sin syahawat in sila masub sila mo pakababaihan. In kababaihan damit yan masuk na isang magbana mau pakausuhan. Asal yan tabiat na in syahwat mga umat Islam asal kaya sasangon bukom niya sin isog in isog aun waktu magpasud pakaw magdahag pakaw biya magbulan siyang kalarihan pakaubulan siya man din hawa sumud inut-inut ampain syahwat di bang upama kun pagkaon tao mahapdi pag kita hapagkaon asal makananam panandas magtuy kumawas hasabab sin in syahwat asal din di kato diaitaan kita sin Quran la taqrabuz zina ayaw kau tuod sumuok pakakahinang amuin mangdahi pa sila. Ano naman ayaw ko duma magduwa-ruwa babae. Ayaw ko duma magduwa-ruwa
Sabab inhinang pagduarwa niyo, hawayroon hikatu niyo, sabab dakula mangdahi pa sila. Matarrang inbanda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ahadith niya, la yakhluwanna rajulun bimra'ah illa thalithuhuma syaitan. Apabila magduarwa hakasipukan in usog iban sin babae mo kun mahram niya, illa kana thalithuhuma syaitan, bang bukunin hikatu nila syaitan. Ampay syaitan mapanday miya mga din syaitan hadugot, syaitanin maghirong hagas na usog kayo babae la nagas, di makapagbaha. Hangkan din Rasul sallallahu alaihi wasallam asal kitab ya amu in piyahalli, sabab inhinang yan mangdahi paparakala zina. Amu yanin maksud sin pagyanun halom sin Quran, wala taqrabu zina, ayaw kamu subuok pahinang zina. Na mataod asbab hikasuok ta pa zina. Masabot tanyura kaluharuhulan sin dars biidnillahi ta'ala. Wala taqrabu zina innahu kana fahisha. In kaaunan sin zina do sarakula. Fuhsh, fahisha, kangian, puntukan na sin kangian. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, iban in kahantungan, iban sin karudduhan sin hinang sin zina, wayroon kaudjakan niya pakangian kata. Nain mano siya bang makahinang zina, wal'iyadu billah. Dukaing palong tendusa maka niya iban sin amu intumbas kanya sintuhan pakangian hadlaw akhirah. Bangin babae nagzina, wal'iyadu billah, biya niya raliyublo bin usin maas niya pakisak. Bukun halat barang dia raning kata pag-uwas in babaiya iban sin usog nagzina, wal'iyadu billah, puas nila makahinang niya o magsusog bang sa Obama maurus unuhon ning anak itapok atawakan hipapula atawakan hipagwaon na pagwa simbata ang pamangahihulog sadya mga imbunan. Biasin pagkakitaan kami ha mga suy-suy ha mga habal inni sinamoy zina ang kandayunahan na kita sin Quran, ayaw kau himinanghan karna in kahinapusan sin hinang niyang pagsusun iban kangian kayo. Innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Namaon na yung pagpakpak in mag-abort na dusar akurat. Atawakan wal'iyadu billah pangkamistuhan in babae, atawakan in usog mangdaisog in mga kampong niya mabuno in usog, atawakan sambilin babae mabuno na may tajimatin parakala ito sabab sin parakala zina. Hangkan din Quran asal kau dihilan niya diahantang iban dagbos hibutang mo pa umo asupaya yaon mahinang mo taming di kau makahinang parakala yaw karna tuy in zina
fawahisha dosa rakula iban in kahinapusannya kami anway karayawannya. Hangkan na mga umat Islam in Quran iban sin hadithin Rasulullah piatarang niya kato kanyang kangian sin hinangyan iban sin kapinigluhan niya. Biutangan siya syara mahugot supaya manusia di tumawag kalimin ang haon. Informan sin mahasuk si Allah subhanahu wa ta'ala halum sin Quran. Qala Allah ta'ala الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزانية والزاني in babae nagzina iban sin usog nagzina piauna sin Qur'anin babae magkasabot sin mga ulamain hikmah may piauna in babae rin hausog siyabot na mo ng zaniya ang painzani sabab lang sin mga ulama in panagnaan dimihillawang iban signal haparakala zina tumagna babae in usog misang biyad di inin kusog niya iban biyad di inin bayak niya himinang haon bangin babae asal nagpuputos iban nagtataming way mahinak niya. Ang kandalong sin mga ulama pagka sila'y panagnaan dimihil isyarat atau akan dimihil lalabayan pinaunin babae az-zaniyatu waz-zani in babae nakazina iban sin usog nakazina fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda lubakin niyo in tiap-tiap hangkata orang kanila apabila wayroon papaghula nila subol iban bujang pa 100 jalda hanggatus lubak. Amo ini syarah sin Islam. Bang bujang atau akan subul. Impag lubak bukon biya sing pagyanon sing kaybanan siwak la lubakan haganta pananamun sakit wala nagbutang in syara' punishment haganta amuin di makana namin manusia kasingpitan abadan paluwakan sila hanggat uslo wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah iban ayaw kamu makasin ulong hapag lubak niyo kanila karwaya bang kamu na marap syara pa Allah Ta'ala iban para rasulnya karena imparakala syara' din Allah Ta'ala labi makainatin Allah Ta'ala rin manusia hangkanda ayaw kamu maka marasin ulong niyo long niyo syarihan na maun di tanalubakan karena makaulong di makajari wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adhabahuma ta'ifatun minal mu'minin iban subay'aun sumaksi hapaglubak kanila tumpukan ning ha mga bariman amuin kaluluman pasaksyon mo hasupayin mga manus yang di na mag-isab-isab lumuman sabab inahinang nalado sa parakala dakula iban do sa rakula hamasa na to nasadya sa ini nabihain yung pangatod si manus siya paparakala siya gimaan
wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Biasin siya kaula-ulan para kala zina mamagkaon. Pagpakansub sa jalong niya sinamu inlialag simbara. Papaluwakan tiap-tiap usog iban simbabai hanggat usluba. Iban sin wa taqribu am. Iban bukunhat sila lubakan in usog yugharrabu am. Hipakad tu pahula malayo amu in wayruun dan nya iban simbabaiyaun ma makapagkontak balik iban amu in mamintang siya makalayo sa ringhin ng zina. Langsing kayo manan kadtun pa mga iba pa mga po malayo atawakan pa mga desert malayo hangkatahon yugharrabu amuin in syara' sin Islam hatungod sin amuin syubul iban sin budjang makapagzina wal'iyadu billah. Nabanging kaunan sin nakapagzina tapaghula. Nas'alullah al-'afwa wal-'afiyah. Sibuda aun paghula niya tun hawak to siya nagzina atawakan wayruun na paghula niya siya nakalaway siya sibu din hukuman niya. In syara' sin Islam ar-rajmu hatta al-maut bangaw makasaksi upat sinin siya nakahinang simparakala yaun kiamatahan tuod nakahinang siya bukunhat biya mga kialambungan kiamatahan tuod. In syara' sin Islam rajamun siya tiluun siya simbatu sambil mapatay. Ibukat sinamuin uqubah punishment sin zina mga umat Islam may ta'nabihain imbukat niya sabab sin lando inni sin parakala zina kumangiin nasal sin manusia kumangiin tubo sin manusia gumwa in bata di kaya ngatan niya bang isu nama niya wayroon family name niya himukit sadya hamanga ruuro himutang na sadya kumangi ang paintubo iwan liod hapamandang sin Allah Ta'ala mahalkan so ay aun ama kilahon simbata aun ngan sin family dahon niya di man jarin way hangkan damihainin laggo sin amuin parakala punishment ha parakala zina na ini mga umat Islam hikarayaw ka sabab aun waktu yung ginhawawaran matugas di siya mabisud habis sara marayaw suwayra siya dain doon haamuin punishment mabukan hangkan din farman sin Allah Ta'ala walakum fil qisas hayah hapagkisasan nyo hapagpatindog nyo sin amuin hukuman biantang sin Tuhan kanyo kabuhi dain doon nyo kabakanin kabuhi nyo man absuman nang manusia dumayaw wayron lingog way pagbuno way pagkano sin manusia sabab sin naparihalaing katan walakum fil qisas hayah ya ulil albab la'allakum tattaqun hakaybanan ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala farman niya az-zani la yankihu illa zaniya az-zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين إن أسقنك زنا لا ينكح إلا زانية
di manjari umasawa in magzizina bang bukon maun pababai magzizina atau akan musyrik nagsisyirik pa Tuhan. Wazaniyah in babae magzizina isab la yanki'uha wayruun umasawa kaniya bang bukon magzizina biada isab kaniya atau akan musyrik amu yantuin matup kaniya arapun ha mga bariman wa hurrima dhalika ala almu'minin hiyara min parakala yan ha bariman amu in umasawa siya babae magzizina. Dan hilummi kato sin Quran karena mabukat parakala sin zina. Dan junjungan na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagbanda hadith صحيح البخاري ومسلم دين كان ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة دي ما حلال إن دغو سنهمبو مسلم ملاينكن هاتستو parakala ini bang aw na marugtol ni hambuk tayong hatuwi ni manjari na maasagin dugo niya hikaisa niya at-thayyibu zani ta paghula magzina bang kesakupan kesaksian sin upat radjamun sambil siya maka kapatot na sin Islam hak na sin Islam at-thayyibu zani wan nafsu bin nafs iban ginhawa pa ginhawa bang makabuno ing ginhawa baran wayroon patut kapatut niya mamuno bunuon day sab siya hukuman qisas an nafsu bin nafs wat tariku li dinih al mufariqu lil jamaah iban sin mga sila amuin nanay kuriring haagaman niya miutas ding haamuin tumpukan sin mga muslimin ay di maana magmurtad. Hatu parakala yan mga umat Islam maharus na mahalal na yung dugo sin hambuk muslim. Misan pa siya namubong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah karena nakarugtol na siya syara' ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nahangkanda inbugat sin parakala pag zina misan pa kaw namumong la ilaha illallah bang munalanggalin ini mahalal ng dugo. Nasayin ini mga umat Islam syara' sin Allah Ta'ala subay siya amuin mapatindog bangin agam Islam na nanindog marayaw bang aun syara' marayaw bang aun imam sin muslimin marayaw di sabsay ni makanjari amuin hinamun sinamuin long tabihan manusya baran-baran niya di sabang saupamat timindogin agam Islam iban sin syara' niya amuin imakan karena banda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hakayban ang riwayat sin hadith صحيح البخاري ومسلم دين كان أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن إن بان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني إن تأو بانسيا أمو إن مكهنا سنزنا حوقت سياهمنا سنزنا إن إيمان ما أنكت دين كنيا إن إيمان ويرين دون كنيا hangkanda in kapirigluhan niya rendi bangsaw pamin manusya yaun wal iyadu billah iabutan sing kamatay sa bunagzizina in siya bukun patay halong pag-iman makabuka bang siya iabutan sin amu in kamatay haparakala pagzina, na in kamatay niya bukun ha iman.
Nabang bukon siya pag-iman tan tutuod inhantungan niya pakangiya. Ang kanda mga umat Islam, inisabbuton ko kanyo supaya takaingatan ng kangian. Inni sinhinang sinzina. Amo in limatag na bihaon ha zaman taniyo. Makasusalando, magpakarungog kita habal. Mano siya nagsina, biasin wayroon da kaniya. Aun waktu manu isuy pa kayo. Suy-suyan pa ko sin limabay. At tawakan suy-suyan pa ko sin nahinang niya. Biasin sa kaula-ula yung parakala, yaon kamansakan. Lalu sarakula pa Allah subhanahu wa ta'ala sakit. Ini subay siya tangkisan iban halli ansin muslim. Karena bang maranya magbalharapin Tuhan, hawala niya pagtatawbatan ng parakala ini mula-mula. Mula-mula kin hawaparan niya. Ang kanda subay pag-us-usan pagtawbatan si Muslim. Hakayman ang riwayat sin hadith صحيح مسلم كان أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم تنكر إن اسمانسيا لا ينظر الله إليهم had law qiyamah di sila aturun sin Allah Ta'ala atud rahmah wala yukallimuhum di sila rahon magbisa wala yuzakkihim di sila haunun dain ha kasigpitan dain ha amuin siksa sin Allah Ta'ala kamman lahum azabun alim dihilan sila sin Allah Ta'ala pananamun sila sin siksa maka isu sila ini inhikais shaykhun zanin wa ailun mustakbir wa malikun kadhab inhikaisan ya shaykhun zanin maas magsakit na inhawakan maglako-lako na intuhod bang magpanaw sa sumagawa zanin habihan na inlaas niya masipainsub niya magsina inkabiyaksahan ini bang umumul na mga kaiman limiw na rin hakaiman lumamman ang syahwat doon nasadya masjid magtafakkur, magfikr, magtasbih, magtahlil patuhan amo yan ito yung kabiyaksa sabang saupama aun manusya nakamidda dahil hakabiyaksahan singkatan sambil siya puti na yung buhok niya kunot na yung ginpaisan niya yadto naman imupot-upot hama nga pakaradyaan iban hatampat pagsisinahan masub naman himinang sinihan agad siya rin shaykhun zanin wa ailun mustakbir inhikaruan niya miskin matakabbur in pagkasakupan tayo ni madayahan in matakabbur kay manantabihan bangindayahan in tumakabbur aun waktu matayma ka ablaw ni aun ikapagtakabbur sa bang manusia dihado manusia waysin wayrun alta miskin paisi lang simbasa sa matakabbur pa amunaning kamuksiyan sin Allah Ta'ala bang mo pabisyarahun panganal mo makabinahang bukula
Sa misanin pagsukay pa ba yun? Misanin hipangabot pag inumuiron. Sabang makawis saralando intaas sindahan. Ha'ilul mustakbir. Kamungsihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa malikun kadhab ni katunya. Malikun kadhab sultan putina. Karena in kamiyaksahan in manusyahan kan siya muting sahab sin buka niya. Mutingin manusya. Namang sa upama, ikaw ning kabubukaan singkatan, muting pakaw hati niya rukun na, ula-ula yung pangputing na hinang na siya tabi at mimikit halila. Ang kandak sila'y ni katu, nasabot sin hadith, la yanzuru Allahu ilayhim, di sila aturun sin Allah Ta'ala atud rahmata adlaw qiyamah, di sila rahong magbisara ihaw nun gamman, pananamun siksa mapangsan, hambuk na rin doon, shaykhun zanin ma asmasub magzina wal'iyadu billah. Ay parakala magzina doon sa rakula. Awla na tuod bang inzinahun sin manusya asawa sin pangdaigbaay niya. Asawa sin pangdaigbaay niya. Pangmanday sa liyapas sin Allah Ta'ala yung muslimin dahil hapakaradyaan ini. Bisyara mabuka. Bisanin dungo kung ang waktu bukong kita biyak sa magdungo. Sa wayroon muli rapat hadith dahil hajungjungan ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasupaya mabiat teng ginhawa baranta. Hasupaya kita amuin lumayo dahil kakahinan niya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sahihul Bukhari wa Muslim. Dahil kan Ibn Mas'ud yasubos yasin hambuk sahaba. Naasubos yasin Ibn Mas'ud. In agasin Abdullah ibn Mas'ud, ya Rasulullah, ayyu dhanbi a'zam? Unin siya lagbo-lagbo doon ya Rasulullah. Insan mong sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Hinangan mo in Allah Ta'ala sakuto sin siya nagpapanjari kayo. Panagna. Nangasungunay sabi Ibn Mas'ud, in ari thumma ay, mahulin ya uno ya Rasulullah. In jawab ka niya si Rasul sallallahu alayhi wa sallam, an taqtula waladak khashyata an yat'ama ma'ak. Ilhikarwa niya, atas mo bunuon in anak mo buga mo makasaw hapagkaon na makasud na rin di amin buga sin manus siya makawak anak karena law niya wayro ni kapag pakauntakan misaling kitay nilaw na masigpit gasin sa kaula-ula siya'y magpakaon kalupahan niya Allah Ta'ala timahulog an taqtula waladak in bunuon mo in anak mo patayon mo in anak mo buha mo makasaw hapagkaon mo. Law sin Abdullah ibn Mas'ud thumma ayyu ya Rasulullah mahuliringhan ya Rasulullah unay sumuno insabong sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam an tuzani halilata jarik in hikatudo sarakula sumuno hayan amunain bangzinahun sin manusya in asawa sin pangdaigbaay niya. Nasuway kita madyak zinahun sin hambuk manusya wal'iyadu billah in asawa sin pangdaig niya dahil di imukunhat inna halipulo niya para kala pagzina sambil haksin amuin pagpangdaigbay nang liulakan na siya dukain pendo sa zina sa laggo-laggo iban pa sin haksin pangdaig niya asawa sin pangdaig niya zina niya wal'iyadu billah
hangkanda riwayat sin Imam Ahmad fil Musnad dan kan Miqdad ibn al-Aswad banda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam li ay yazni ar-rajulu bi'ashri aw bi'ashri niswa aysara alayhi min ay yazni bimra'ati jarih aysaru alayhi min ay yazni bimra'ati jarih in magzina in usog makahangpo babae dugaing magamgam pa daing sinzinan niya na kaminsanin asawa simpagdaing niya hak simpagdaing hangkan nasuway kita majaka aurat simpangdaig tasuway taamuin di kakitaan bukun hatlong tabihanin amun magzina na amun aurat simpang daig baita suway malappas din ka iban suway tatangkisan di man janilong tainamuin umatod kita pa aurat simpang daig ta haram ataw kan manakaw kita pangatod maun pa daw haram na aula na to din amuin wal'iyadu billah bi'asin nasabot sin hadith amuin ma kaun na manusya mazina niya wal'iyadu billah asawa simpang daig harus sarang ulang ang kanday Rasul sallallahu alaihi wasallam hawaktu siya nagmi'raj afwan hawaktu siya amuin natutug كياون سياس الملائكة حديث يا صحيح البخاري رينكا سمرة بن جندب كياون سياس الملائكة جبريل ابن سن ميكائيل هكيفا الرواية الحديث هلون كتوغا إن سبدش الرسول صلى الله عليه وسلم إنه أتاني الليلة آتيان كيار يقولون سندوة ملائكة سندوة دياني لاكو نمشي الوان مغاكا sambil mianaw kami halaw panakainop yung kisay halaw minnan kulaw sin Rasul ang panakainop sin kanabihan haq bunal wa inna atayna ala mithli tannu in hadith nilang bin habani lugayna mu'law sin Rasulullah iwan sin dua malaikat yung miyamanaw manaw nakalabay kami law niya hatannur biya law niya tannur in tannur ini biya nagbus biya kibot sibi-sibiin simod malakbo yung palag kalaway kami lang paglaway na mo din dun hatan nur fa inna fihi lagatun wa aswat pagsakali aw mga suwara magulak halaw niyo fattala'na fihi imatod na kami moon palaw imatod ako pala umlong si Rasul sallallahu alaihi wasallam pagsakali pagkita ko fa idha fihi rijalun wa nisaun urah pagkita ko nahi po sin kausugan iman kababaihan naguhumukatan wa idha hum yatihim lahab paguhusin biya nagpus kibot yaun aun hababaan niya kayo magsuliyang bang silayan tu amuin abutun na sin kayo sumuliyab ning kayo pataas daw magsama-sama sila magsilawak katan inamuin mga manusya yaun kababaihan kausugan naguhubok katan halaw diya nagbuskimot na kula nawala na ako nakasandalong sin Rasul ya sumuko na yung Jibril inaki ko ya Jibrilu man haula hisim mga tao yan ya Jibril insambung ka ako sin Jibril ya Muhammad innahumuz zunatu wazzawani silananin mga kausugan iban kababaihan masubang sila silananin mga kausugan iban kababaihan masubang sila kaya kalayo sin Allah Ta'ala kato tanyo iban pakaanakan na to paliod natin parakala sila dahil zinabang di kapagtaubatan mga umat Islam makapinig sabang siya pagtaubatan na isab sin manusia
amoy taubatan nasuh, janji niya na patuhan sindi na siya imisab. Iban tiag susunan niya na inhinang niya turi niya na hipanuisoy, insyaallah ta'ala tayo inamuin pagtaubat niya. Hazaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aw nahambuk sahaba pagtagon Hima'iz ibn Malik. In sahabatin Hima'iz ibn Malik, haw punta nakahinang siya zina. Sa impagsusun niya ragpak palagi. Di siya tukon sindu. Nakita niya na hinangin parakala ito. Hakalam masin iman, nabingit siya sin syaitan. Inhinang sin Ma'iz ibn Malik. Pagkari na siya tukon, ang tangis na sadya siya sinhinang. Amuin zina, may tanya na hinang. Kaya tunin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Simukat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam bang makajari. Mikisut si siya pa Rasul. Papatindukunin hukuman radjamun, misan siya mapatay bang man siya masutsi. Kaya ining ka-ikhlas si manusia. Pag-uus naman si Rasul si mambayang kiyad dunia magtuin. In agisin Ma'iz ibn Malik, Ya Rasulullah tahhirni. Ya Rasulullah suksiha. Law sin Rasul kani wayhak ارجع واستغفر الله وتب إليه. Sayumura ka bang mga kato? Kanto na kaulong si Rasul, pagtawat na ko, pag-istighfar ko patuhan. La sayas. Minignay sa bin Ma'iz. Nakalayo-layuin Ma'iz. Ang karay, di naman biya, matauto na yung pangatayan niya sa mabsin na kahinang sinsina. Kabayaan niya, di pahadon niya mahalulay ng pakaradyaan niya. Nagding pa Rasul. Ya Rasulullah tahhirni. Sutsiha ko ya Rasulullah. Siyambungan na isabsiya si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di na sinsambung kanya hapanag na anin-ari kanya wayhak. Irja' wastaghfirillah wa tub ilayh. Kantunak pagtawbat ko patuhan pag-istighfar ko Allah Ta'ala. Minig na isa bin Ma'iz. Paglayo-layo si Ma'iz na kanda na isa bin Ma'iz. Tinaysab siya amuin. Makanapas malayaw sin na hinang niya nagbing na isa. Sambil nakaupat. Nagbiyo-biyuin Ma'iz ibn Malik pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paghikaupat man, pag iyan niya pa Rasul, Ya Rasulullah tahhirni suksihako. Narayin doon man. Limingi ni Rasul pa mga sahaba. Iwan pag iyan niya abihi junun. Intauin nilong niya. Way rabain nilong niya mga dirabain nilong niya magkarupang. Law si mga sahaba mo kung sayusa. Hamutan niyo kuno insi mo darakala nakainom alak din niya kahatihan bangunin bisaran niya. Paghamot wayro. Intaking katahan. Narayin doon man, biasuok na siya si Rasul. Kung si Rasul kanya uning karayaan, musutsihon ka. Law niya, Ya Rasulullah, inni asabtu hadda zina faaqimhu alayhi. Ya Rasulullah, nakalanggal sa kulong niya, nakapagzina ko, pangayoon ko, kay musutsiha ko, patindugain hukuman. Tayman ko na, Ya Rasulullah. Narayin doon man, pagkabaran niya na inyan. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam kaan yung Hima'iz, pahukutan niyo yung mga badyo ng katan, sambil amuin piya kalian siya lupa himutang dain doon supaya siya rin makarangan at tawakan di makapuklas dain doon man ang panagdaakin Rasul sallallahu alaihi wasallam paparajamun in Ma'iz sambil tilo si mga sahaba in Ma'iz sambil siya amuin no bihanin amuin pagtawat sin Ma'iz ibn Malik in buka niya pa Allah iban pagsusun niya sin maytas na nakahina mainkan bang
yadto tiapok niya na pagtaubatan niya na sadyap Allah Ta'ala tay maun na sabi mataw to na impangatayan ning kabayaan niya matanto niya sut sinasal siya hari pa sa dumagpak pa Allah Ta'ala narain doon man puas dua adlaw iyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam min mga sahaba istaghfiru li akhikum Ma'iz pangayon nyo kaampunan ng taymang hud nyo Ma'iz ayaw nyo laki-laki along nyo nakahinang zina la walladhi nafsi biyadih laqad taba tawbatan law qusimat ala ummatin lawasi'athum sapahan ko pa Allah Ta'ala sabda sin Rasul in siya nakapagtawbat sin tawbat sa wasa bang sadya in tawbat Ma'iz biyahaki hakataan ummat mamarahina biyantog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Ma'iz ibn Malik sarap sin bayan niya magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala hakamuhi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam duara in kapatindukan hukuman syara' sinamuin haddur rajul inhambo aming pagsabbuton nila babae al-Ghamidiyah babae sa bimyanto pa Rasul sallallahu alaihi wasallam na may taitod sin insya na kahinang sin parakala zina ang kanda rin di kaingatan tamang biyad din sutsi sin society sin Islam society sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mabutin manusya buka nila pa Allah atas magpakingatay iban kaingatan tarin din puting sin mga sila madukal ha Islam sinlong in Rasul sallallahu alaihi wasallam masublong niya mag-asagdo way tao'y maun pa Rasul magpapatay habang man sumutsi imbangai al-Ghamidiyah taurain ha-Ghamid miyaun pa Rasul sallallahu alaihi wasallam damikyan ya Rasulullah sutsiha paihom siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam itod ba kayo magbing-bing mon kanya magpasutsi karon nakapagsin nasambilin Rasul sallallahu alaihi wasallam naluos pag-asubo niya pagkita puros aw noon in sabdakan niya sin Rasul idhabi hatta tada'ina hadha alwalad wina ko madto suway na hipagbata mo hindi aramo ng pakumagbing nalagbingin mo sa masityo tumtum imbis sa rasin Rasul sallallahu alaihi wasallam masin pagsusun akaamoy na hinang niya limukayman pila bulan piagbata niya na in diara niya rin hazina amoy pagbahasahon pula-pula pa halapis-lapis pa wala pa na jukupin bata diya na magtuloy pa Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah long mo bang kuhipagbata dahon kumarikay mo nayari na ya Rasulullah patindungan na kakuin hukuman sinsina napagatod si Rasul sallallahu alaihi wasallam pula-pula pa'y bata-bata imulungin Rasul sallallahu alaihi wasallam iyan siya intaliqi wardi'ihi sanatayn kamilatayn hatta taftimih dahana mo in anak mo yan painumana rin hakatas mo suway na lumabay ruwatahon jukup amo in makabutas na siya rin hapagduro ang pakumagbingman kimaha ka din ba in Ghamidi puas 2 tahon nagbing na maun ya Rasulullah 5 2 tahun masih pa in ikhlas niya in bayan niya amo in sumutsi iban masutsi ya Rasulullah 5 2 tahun napaduro ko na launin anak ko sing kalakihan niya nakaanya ng kalakihan niya ya Rasulullah in sukat ko kay mo tahir ni sutsiha ilong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa mga sahaba hitindog tanin hukuman sin rajam hababa Ghamidiyya
sarta amuin piyatamong siya marayaw biyutang mong patampat amo hindi siya makapawi ang pasyatilo haupuon tahawak tu pagtilo kanya miulang syuting dugo dahil habaran sin Ghamidiyah kapigsi kanin Khalid ibn al-Walid kapigsi kanin Khalid ibn al-Walid pagpigsik mo kanya sin dugo sabahan na mong siya mangi nabi sarahan niya amuin mangi bang mga katulong niya dugo sing malumi ba nga inagzina wal'iyad pagdugog kanya si Rasul sallallahu alaihi wasallam kagamahan siya kagamahan in Khalid ibn al-Walid ang pasyaiyan mahya Khalid wallahi laqad tabat tawbatan law tabaha sahibu muksin laghafara Allah lah ingat kau lang sin Rasul ya Khalid imbaba iris sarahan mo mangiyan nakapagtawbat na pa Allah Ta'ala impagtawbat niya pa Allah Ta'ala sawasa bang sadyain tawbat niya yaun kaya kanto pa mga manusya anya ya mga nga alta sin manusya haway kapatut nila mamarahina ampunun na sin Allah Ta'ala kanilang pag-usap nila bihanin kaunan sin society sin Islam hawaktu agamain in amo in long time piararakan syara sin Islam in piararakan na doon sumut sin manusia lumano in pikilan sin tao in pangatod sin manusia hawaktu agama in giyakain amo in giyunguan sin manusia in hinang yaon pangingyasan kibbil mangi sa hawaktu hawanap sin sumud syaitanin mamarinta in pangatudda sin parakala ini kasusuwakan iban in pangatudda ha ini parakala marayaw ang kanda mga umat Islam in inihambok sakit mapaksa subay in muslimin timindog marayaw paawno ning pagpinturo paawno ning pagtarbiyah iban pagpahalyahin ang ini iban subay in muslim umanib siya awla na tuod ha mga kasubulan awla na tuod ha mga kasubulan bihaon amuin timatampak sila pa sug singfitan iban syahwat karna in syahwat iban singfitna bihaon di na kamusuy-suy lumaog ko maong pa mga downtown niya umukab kaw TV umukab kaw internet yaon nakataan amoy nin maka kahalan si muslimin in zina simud na pabay si muslimin subhanallah in nakauna pagkarungan tasuy-suy sin mga kamaasa amin long niya kaulinan sa dyan 5 sin babae di na magrida suway mo katyaw na imbihaon wal'iyadu billah di na hikasip abang kita mo in lumabay inisagbuton ko asupaya na kaya nga talinhal mukun hipagpasakit atay sa amuin kalagan ta solusyon maun ko pa mga pasiyo yung kid niya yung katan anak muslimin nagtuturo yaon nagkukulong dito inyat to hakalinduman di mo nakaingatan bangunin hilina sumay muslim aun pikilan niya unin hinangunta sabab bala iniran ko lang di man dyan lumabay sadya kita mo inway biasin way noong dakato di makadyan pakaradyaan taniwan katan pakaradyaan sin Islam sa baba na mahinanta amo hindi magrinain pangatayan ta haji majatuya karena bangin umat Islam manay maina magmalila na hinangyaon syarta makaan na kaniya na misan ko imyan tumakad na kita niyo hamul kasi ng Allah subhanahu wa ta'ala hali antaniyo in parakala sina in asbab niya la taqrabu zina magduwaroha in mag-chat text yan amuin mag-text yan text mate yan hambukan na ko na imbihaon mga umat Islam ayaw na kita imyan in kami ningan bakay wayro
Ngayon haantara sin usog iman sin babailong mo mangi pipikil long mo wayro unday ni mustahil. Basta pagtaon usog iman sin babai asal in iyan di makapagpaliwis sa asal auntod maana. In umatod kaumaon pa mga kikitaon ha mga TV, ha mga internet nakatan, hambok may mangda isabab. In tagtabarruj mo in pagbukis sin aurat hambok na yandan hikasong papagzina. Sa wagbangin ba maihim muwa na mutabarrija wayron na hijab niya biubukisan nin aurat niya lagi bang mga malingkat pa makafit na yung ginhawaran asal magpikilan na yung kausukan bukong naman. In iyan katan agad siya pafarman sintuhan wala taqrabu zina ayaw ka mo sumuok paasbab mangdahi mong pasina. Murah-murahan mga umat Islam bang manday sa bliyap paskitan yung sin Allah subhanahu wa ta'ala iban maparihala na to yung ginhawaran na to iban kaanakan na to iban sin sasuko sin amuin halikusan na to dahil haparakala zina pialayo ka to sin Allah ta'ala in parakala yan karna parakala bukun ula-ula kahungsihan sin Allah ta'ala ga sin diyong tanyuna mahuli na yun doon wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.